dragi djede. Zadnjih nekoliko godina sam bio jako strpljiv i nisam ti ništa pisao, ali mislim da je sada došlo vrijeme da ti kažem sve što mislim jer više ne mogu ignorirati ovu situaciju. Kao što znaš, ne možemo baš pričati oči u oči, pa ti pišem jer želim da sve imaš jasno i crno na bijelo. Ponekad imam osjećaj da me jednostavno ne shvaćaš, ili možda bolje rečeno da me ne čuješ. Doslovno. Ali dobro, prije svega, htio bi da znaš da te još od malih nogu svi volimo, bez obzira na sve, no moram ti reći par stvari koje svima nama u ovoj kući smetaju. Kao prvo, uvijek dolaziš samo jednom godišnje i to uvijek nenajavljeno i neočekivano i onda napraviš totalni kaos. Ne želim reći da nisi dobrodošao, ali moramo naći neko rješenje jer tvoje navike su, pa, blago rečeno specifične. Otkud da krenem? Pa, moram reći da našu peć definitivno ne diraš. Skoro si zapalio cijelu zgradu s tim drvom. Pa jel moguće ovo, zar opet? Znam i cijenim to da želiš da svima nama ujutro bude toplo, ali mi baš zbog toga ne palimo peć preko noći, samo da ne napravimo neku glupost. Pa te molim da to prepustiš nama. Nemoj dirati ni peć, ni drva. Bolje da sve bude sigurno nego da moramo zvati vatrogasce na Božić. Isto tako shvaćam i cijenim da želiš stvoriti božićnu atmosferu dok spavamo, tako da pustiš tu neku chill božićnu playlistu na TV-u preko YouTube-a da se vrti kroz noć, pa da nas onda božićno jutro dočeka s njom. Međutim, očito nisi čuo da YouTube voli ubacivati reklame tokom videa. Zadnji put sam mislio da su mi se anđeli ukazali. Pažnja, pažnja, govori vam vaš kapetan! Preko 80% vas gleda videa, a nije pretplaćeno, bacite taj subscribe, besplatno je! What the fuck, daj gasi ovu! Zatim, ostavljaš otvoren frižider, svaki put kad uzmeš mlijeko, a uz to niko ne zna kamo nestaju svi čokoladni kolači. Mama stalno misli da ja sve pojedem i onda sam ja problem. Ali ne, još nije ni to bilo dovoljno, ostavio si mrvice svuda po podu pa smo se morali boriti s mravima neko vrijeme. Jel stvarno opet? Nema ni kolača. Nema ni kolača, super! I što se tog mlijeka tiče, molim te, prestani ga toliko piti. Doslovno ga nestane više nego što sam prvotno kupio. A uostalom, zašto ga uopće piješ kad je očito da ti smeta? Jer svaki put imaš proljev. To znamo jer svaki put na dan Božića WC izgleda ko scena iz Mad Maxa. Mislim, niko drugi osim tebe to ne može biti. O Iso, Miki! A da ne pričam o poklonima. Svi stalno dobiju nešto, a ispod mog bora su samo prazne kutije. Prošle godine sam se ponadao novoj grafičkoj koju si obećao, no još je uvijek čekam. Ne znam jel dostava kasni ili što, no ne moraš mi zbog toga onda ostavljati gluposti poput knjige Kako preživjeti Božić bez poklona, koju sam pročitao i zapravo je dobra. Ali to ne znači da sam prestao čekati tu grafičku. I još jedna stvar. Tvoj Rudolf stvarno je prešao granicu. Ili nek ostane vani, ili ga nemoj uopće dovoditi. Stalno ga uvodiš u našu kuću, pa kad svi spavaju baš tada on krene trčati po njoj i budi sve žive u 3 ujutro. To jednostavno mora stati. Oprosti ako sam ispao grub, to mi stvarno nije bio cilj. Samo malo reda i obzira i svi ćemo imati sretniji Božić. Razmisli o svemu što sam ti napisao i molim te da ne dolaziš dok ne poradiš na svom ponašanju. Evo, ako to uspiješ, možda čak ja tebi sljedeće godine donesem poklon. Sretan ti Božić, djede, i nadam se da ćemo svi moći uživati u miru. Tvoj Angelo. Sine, jel to miris cimeta ili nešto drugo? Djede, to si
ti. Čupavci, zar su već pečeni? Nisam to rekao. No, nego šta držiš to? Šta si došao? Ovo tu je za tebe i molim te da to pročitaš. Drogiraš? Otkud tebi da se ja drogiram, sine? U životu drogu nisam probao. Djede, A nisam... jel to što ja dnevno pijem tablete za tlak, šećer, srce i tlak, znači da sam sad i narkoman? Djede, ti stvarno ne čuješ dobro. Sine, ništa ne čujem, daj glasnije govori. Dobro, slušaj me, znači, rekao sam... Noš ti posana! Čupavci! Odustajem.